Бранко Канкараш, новиот пикер на Металург. Веројатно си многу посреќен што Белорусија ќе ја смениш со Македонија, барем од временските прилики. Што те натера да дојдеш од Мешков во Металург, освен тоа што и двата клуба почнуваат на М? Pa prvo da pozdravim sve ljude u Makedoniji koji prate rukomet i da se zahvalim stvarno na jednoj neverovatnoj dobrodošlici. Zaista se osjećam kao da sam kod kuće, a iskreno nisam mislio da ću završiti u ovom delu Evrope posle Meškova, ali jednostavno kad me menadžer zvao i kad mi je objasnio projekat kakav Metalurg pravi i s obzirom da je Metalurg stvarno klub sa tradicijom, čak mogu da kažem slobodno da je Metalurg, kada bi se gledalo tradicija kluba i sve, klub koji je poznatiji nego Meškov Brest, trenutna možda situacija što se tiče financija i svega toga, da kažemo da je Meškov bogatiji klub, ali ako se gleda tradicija, navijači, sve to, sigurno da je Makedonija mnogo ispreda i Metalurg samim tim. I kao što sam rekao, nisam se nadao da ću završiti u ovom delu Evrope, međutim projekat je zaista fantastičan, to se vidi po momcima koji su došli i kada sam došao ovde, prijatno sam se iznenadio u kakvom su izdanju mladi igrači i koliko su stvarno talentovani koji su trenutno u Metalurgu i za sada mislim da je ovo odlična odluka. Го споменавте проектот кој што ви бил презентиран. Што конкретно ви презентира, каков проект прави Металург? Мислам, првично вие како играч што сте го добиле како Pa s obzirom da znate da je Makedonska liga ove godine napravila stvarno bum i sa transferima i da je došlo mnogo, što je zaista neverovatno, da je došlo mnogo igrača sa nekim ozbiljnim renomeom, sa svim tim da su došli u Makedonsku ligu, to pokazuje samo koliko Makedonija voli rukomet i koliko su projekti Vardara i Eurofarma i Metalurga ozbiljni. A naš konkretno projekat je da se vratimo na jedno od prva dva mesta. Ja ću reći da probamo da budemo šampioni, pošto sam ja zato došao, ne da bi bio drugi, jer nikad se ne pamti onaj ko je svoju srebrnu medalju nego zlatnu, da se u kupu, da se osvoji takođe i kup i zašto da ne, da se uđe u grupnu fazu Lige Evrope i da tu vidjet ćemo kakva grupa bude, ali ja se iskreno nadam da su ambicije najveće i nadam se da ćemo uspeti u svemu tome i zaista ekipa mi se jako sviđa i sve i mislim da će ove godine biti makedonsko prvenstvo jako, jako interesantno za sve. Jedino što mi je žao što je trenutno korona pa neće moći uživo ljudi da gledaju, ali mislim taman kad bude bilo najzanimljivije da će to biti onaj pravi, onaj što smo gledali kad sam bio mlad, kad sam gledao na YouTube-u klipove između Vardara i Metalurga, kako je to bilo. Nadam se da će sve to doživeti kao igrač. За еден пикер да игра добро, му требат бекови. Дали после овие 10 дена присуство како дел на Металург, имаш почувствувано хемија со бековите дека ќе имаш добра соработка? Како го гледаш тој дел на соработка? Pa, mislim da kažem ovako, sad trenutno prvi put igram sa ovim momcima, tu je došao Tarabokija koji igra za reprezentaciju Bosne, sigurno momak sa ogromnim iskustvom i kvalitetom. Normalno je da to još nije na visokom nivou, zato što su pripreme, trenira se mnogo, radi se, ali mislim da ćemo se snaći bez problema i da će naša komunikacija i konekcija biti na jednom visokom nivou i da ćemo opravdati ono zbog čega smo dovedeni u ovaj klub. Мислиш ли дека со заминувањето од Мешков ќе ти недостасуваат оние силни надпревари во Лига на шампиони, во СЕХА лига, затоа што во Металург ќе играш домашно првенство, таму ќе го нема Вардар и Еврофарм, и ќе се игра таа Лига Европа, ако биде се како што треба, би играле во таа групна фаза. Меѓутоа, мислиш ли дека ќе ти недостасува за, можеби не за одржување, за подобрување на играта, за подобрување на формата, таков тип на надпревари? Pa ja ću vam iskreno... Колку тоа би било хендикеп? Pa ja ću vam iskreno reći, s obzirom da sam bio u Meškov Brestu gde se igra Belaruska liga, SEHA liga i Liga šampiona. Kao što svi znate, SEHA liga se igra, ajde da kažem tako, sa nekim kombinovanim sastavom. U belaruskom prvenstvu ekipe jednostavno nisu ni približno kvaliteta i ostaje samo Liga šampiona. Tako da ja mislim da
sigurno je da će to biti mali hendikep, što neće biti određeni broj jakih utakmica u makedonskom prvenstvu, ali po onome što sam ja video, koliko sam uspio da ispratim i sve to, mislim da je makedonska liga jača od beloruske, samim tim to znači da će biti ekipa s kojima ćemo mi moći da igramo i koja će sigurno želeti da nas pobede, a samim tim znači da ćemo mi našu formu i sve to brusiti baš za taj play-off kad će nam se pridružiti Vardar i Eurofarm. Ja iskreno mislim da su oni u većem hendikepu nego mi. Jer Seha liga se i nedelju dana igra, pa dve ne igra, pa duga putovanja, dugo sve Liga šampiona, tako da mislim da su oni ali to mislim zaista nekom malom hendikepu, ali ništa strašno. Pred tebe vo Makedonije igrale i drugi pikeri od Crna Gora, koji što ostavile seriozan pečat vo makedonskiот ракомет. Разговарахме претходно за Ракчевич, за Грбович, за Пеович. Очекуваш ли да бидеш на некое, ајде да не кажам, приближно да кажам исто, може би подобро ниво, па може би да станеш и, не знам, дел од играчите кои што секој ќе зборуваат? Па, ја ќе вам речи искрено овако, ја изразито поштуjem момке koje ste nabrali, to su mi prijatelji, sa Grbom sam u reprezentaciji, Mladen je završio malo pre mene, sve u svemu momci koji su zaista za primjer i sve to, ali ja sam čovek koji je jako ambiciozan i ja sam čovek koji ima jako visoko mišljenje o sebi, tako da ja sam došao ovde da svima pokažem svoje kvalitete, da se svi u to mogu uveriti i da ostavim najveći trag od svih crnogorskih pivotmena koji su bili u Makedoniji. Nadam se da će publika u Makedoniji moći da uživa u svemu tome i ja se iskreno nadam da ću opravdati očekivanja koja su ispred mene. Бидејќи си дојден да бидеш прв, бидејќи си дојден секогаш да победуваш, од 12 до 16 август е првиот турнир во Струга. Значи ли тоа дека Металург ќе биде победник? Parno, ništa manje ne očekujem, ali s obzirom da su to pripreme, da zaista sa Zoranom treniramo zaista mnogo i teško, što je i normalno za ovaj deo priprema, jer se sad pravi baza za nastavak sezone. Neće biti smak sveta ako ne budemo prvaci, ali je trenutno, ja gledam turnir u Strugi kao idealnu priliku da u ovom momentu vidimo koliko smo radili, koliko smo napredovali, šta treba da popravimo, jer ovo je prijateljski turnir, za nas je mnogo bitnija Spačva koja dolazi i to je jako bitno da ostvarimo povoljan rezultat, a što se tiče ovog turnira idemo sigurno da ga osvojimo, ako ga ne osvojimo neće biti strašno ukoliko damo 100%, znaćemo tačno ako damo 100%, znaćemo šta treba da popravimo, da kad budemo igrali play-off, kad se bude stvarno brojalo, da to bude onda pravo. Ok, to je to. Hvala puno.